good news here ko jake nyegbeke afa nyajinyama mi wo akutu ami wonuba wo akutu ami we are used to it because wonu agbele oha wo dash no wo boa wo ina ke fon shike ha na kan gbina ni nye nu eba ni jinya sho nu eba wo wonye wo fu ekosa shimo pressure na wa yo watem ko ni wo yo polytank ni skosa ne ko abetemi ni wo reserve ke ha another week pressure na wa pa fa ke next time ka ba gbele abomode na chi pressure mi a wo fi o si wo bomode I used to it olmo age wo fu onu ke mamo si because wo akutu emele dash on agbele ha o ni nye nu eba wo ke nye yo adon wa ke nye ha wonu neke bu ni kan le gba ate neke oyen le Teshie link road nenu be ko mi ye nke ye agba ekonomu ye old man na kan old man street no buko kan le gba ti agbo mi di round one she recently na akecho achi no she no ni nu jage agele ge ga bi ni ji mi ni wana color dade ni ji am color dade esiko na ma ho ama ka ke dade esho na ma lo obi ani aka fele dade don afele chu oba pa fai ni to kebe ya no akwa ke se tu e wale lo because na kan gbe major road ni loro ni yo je ma mechichi wa o ke fi abomode akwa ha wo ni bi ko me ni ke won na ni e hanleje kuku ya no oba yue ni e ko me hu ni wo feel like a problem ne ke wo report here oba abomode ni atu eni e ha wo be ni water wo le pepepe because platform ne ato platform ne Teshie blog maybe ke amena agba iba ha wo ni wo try adafi e ha me no kenya na wa bia ni won we no ko wo pa pa ne fine kenya no ko fe mo ye nya fia agbena wene kana ala ye gbegbonyo no